nimbula binakana sema mai nimbula kede Dambula. Isa vinaka vakalevu nimbula vinaka na viokani ni sema tiku mai ni kua na ndotale na yahua ni vitalanoa da vakumbula sarchukani vikem ni to vakosar na viokani ni sema tiku mai na nonda vanua mai viti vakambimbi be irkeda na vianu na sana olo mai viti da maru takatiko na vulangona vule verwere na nonda ngande tiko kine sana olo mai viti totoka sare na vula kede go ra ngoli tiku mikini sona nanda vulangi ra ngoli tiku mai ra mai tala noa ke me biwa sei tiko sona non re tala noa tala no makawa sona tala ni buvale so tala ngana tala noa ni non ra ka vaka da babi ni binak sar tiku mir kede na mai vaka itabi tiku na bata go era vakando nuya na ni to ker mal malumu na le ni tim ni tala no with Dr. T mai Hawaii ka kito maru taka ni onira ni mbula mo di tiko na nande bata go na tala no with Dr. T kani marau ni rdo sama tiku mai na biokani na biasa buru-buru me Amerika mai Europe bakatanga kini bir na bakanda me Ngilandi klango se matak lele sar tiku bir na ngonongo saran me na mode bakatanga kini bir to no bakanda me na toka lawe loma vida nagas ni buler to bakambula sar tiku me na United Emirates bakambula sar tiku ni beira bakatanga kini bir to nagas ni buli me Japan mastale karawa levu ndo sega ni dala to na program mongo inda babi ni binaka na kabinaka ni signi kuwa sobe ke mningo sa baka kaboti me viti ni sa dambe to kumbeka bat kendo na memuni bioloti binaka baka levu sara na no muni ngole mai menda me vitala noa na ibata ngogo na ibata ni veio sei ibata ni bilomani ibata kuti kenda bata mai na duindui bubale duindui lotu duindui mata tamusakayani ya enda ngole mai ibata ngo menda me veio sei da mai rongo tala no da mai veio ngital ngaba ko sibi na ngole saranga da doni tikongo na ngole ni tobi mate ngona covid tini kaviwa ngandre bikina me dola ibata me da ngole bata mikina me da mai bitala no saranga da mai bi wase binda baki da lesu batala mbeka sore tala no makawa ya ni kuha da marau ni da ngandi tiko na yanu onai rai endora kena ngone marama ngone lewa mai nei rai mai nonto bulangi tiko na kavina ni kuha wase tiko kwa I undu mai bono levu klana tiki ni monongo
menda sana wako bula sarvi koe bula vinaka maramanita Jacqueline kete tarengudi. Isa ni mbula vinaka maramanita mbula vinaka. So maro sarga ni siapa main di kuah o maro tak ni tambah sarcukai na nomu ni sitore re binaka o ni do bako manala cuk mikir na ver baka rombu ka kere o do tali tak baka lemu dir do bako cuk main na nomu tokan na nomu video en visi ka rombu ka do ndamba do sar do levu na ngono do ndrendre la ko mata cuk na nomu mata mamarau ke na be ka do sia o kila ni nomu ni mata ndrendre ke na nomu ni do bimbula ngodi bira na barongo sa mo tangaro lo mambimbi tu o ti bakan to lo mambimbi na ka valeu bete ko takane daru vitala no ni ko keranga nyo ba magal tikemuni na buno ni tabutu mekina na nomuni korni vasu na nomuni susu take mai bakatelanga kina na utut sarbiang do talna taknga na buno buli mekina kena beka baya woni bina katmo wasia naka. Sando nuis vina ka vale maramita ambera nyu te uti ko betor ting na ngono vina kongo mo ba vina ka vike muni na nomni vesure titiko ke nomni ve ba kambo ti mendor mai tambera na ka vini ko vina ka sarvale bu buni wai ken ka robe ba boltal tinga vike muni na lewe viti ni sema tiko mana sana vesa na tin ka va enonda ono vinaka ni tikongo viti tiktalenga biasa iwur ni bula binaka dalam portal tinga bir na divi bakin bisnis tiko sanga ni bisnis ni takatakan ni linga na bisnis lele bula lai ni sema tiko main toke ni bisnis ke bikem ni sangi nabu tiko seni sangi budini tiko na nom ni bakasam ni bisnis o be bambol tala bikem ni na yakavni koa sabi na kana idangu nga Jacqueline Kete taringudi o kilai raramba na ya na Kete Onangoni ale ni lawaki na irai ena san kolomai viti vastinga na koroko ya sawa mai tawa eda on drove na tamango tevi tana ulukete do dakadaka tu na tamba dakadaka ni teitei ena nonangona una makumbu Simon Kete na italtalan kasi baka dengu Simon Kete do kilele butaltinga ena lotu weselendo do ni steri kena bungo melesian rindin tal pakai dengu melesian rambuku na marama ni rara lebu mai na mata na marama na tinangu na etano Olivia bakalubuanga do ngarap to na kata nasi na nona ngona nungku kuku tangane o isei marawa na turangan ni asawa kanungu kuku ya leo loraini di sokimbau na marama ni nangasawa mai tawa eda on drove ketole tolu tingana vitadini gasti kuna nganengu chief flight instructor tiko in Northern Air in Osori Airport sangyo yao sangyo ko ngontondo vyo kito singara te toman tingana na buli yo bawa titingana korwak turang ngolobo ni mayona ilau vitaria staringuti tolu tingana ngone lewa kena nunggu buli berang nyoba kemadal tak kena nunggu buli bebar tak tinggal ni mon kita se nunggu tandu natama gundu vaka du vito sakta nga vaka lewo rausar kina na nando garap tu na buli kena na vaka uli sudu sartu meki na baranise na ngona lingi garap tu na post grad tak itu tinggal namanya sangai mekalasin do Philippines Ito lito may balilay na Philippines, nakalasindo at ito sa Giles may vitis, hanggang kalasiru ay no sorry COC, Christian Outreach Center. What is it? Ito sar nito koruli Indira Gandhi Memorial School, kalasi 5, kalasi 1 bitu alu del Kusha Girls School. Babin minaktakat nakalo ni rauto ni kito le buli balilay International School isuba na pumtolo kena pumuba. Dapat ko nanungu high school Indian College, saya tantingo Jena Ryan, na form 5 kena form 1. Ote o salida ka foundation, USP, mani dona bosa pa kaya ndo mga takawali na tambangon ndo man na kena sisi balilay.
May murmurina. Wakil kila. Cinsar kira may mukute. Pag ito na ko sa baba lang yan. The rest is history. Kuliah betul karena foundationnya sama yang garap sartu ngona taga ba flea market. Sa totoka saranga ia kunila malenga ngore sega ndio kemni tondo nga ni sisi lele butalanga sisi ia sonongona na sisi vaya ngendo bakabuna menda vulikina se sonongona kenele wa menda sisi meroni nanga ivakasam takmbeka na nonda mbula na nonda lako ia reda gosa tu sarngondo na nomu bisnis binako ni sangaramatiko roni ba madal takamanda teka mo bakataba na nomu bisnis ngo wani tiko ngore na flea market maisu. Oke. Nah, matay man tabi kami na sangan kilaw yung garap ng bisnis ni handicraft. Natangatakan nilinga bakabiti. So nakake na yaya bakabiti kede ang dubolita ka. Eteke po na kamu kan nakadi na goas yang bando ni nagutatan ram yung may takabuto na kango. Tumbo takiti ko may already tinangguti ko na was andende take may nona garap ng bisnis yung na sabi mo may kinay balimbula. Natuto ka na si. May dolap sarkin ako na bisnis. Hindi kitong dolap nga na, okay, gor na nina, gor na tanra, set. Sa formula matikin na. Ang giwaset ko bina, ni tumbo takiti ko may wakan na, wasang nikila, but viyaw, wakan dukambe dito na flea market. O tumbo takiti may form 5, form 6. Andore di tumbo to na flea market. Gusto ko may nahuli, baka tumando ata, kanala ko may na flea market. Bulatan yung dore dito, nita katang baby. Yo, laku boleh tengok mai bamurina boleh tengok mai sendiri toki. Gua sana natatan rona, nada borinta ka meu kila wibu kitu madangakin balik ternyata kata binak sartu ngona. Di mai imbitu na kata kami garab kitu na bitedini. So waktu sama takal ta borinta ka meu solir kila. Wali lai mandangana nona buki ko itu memarau tukina. Pero may bito man toka. Gua na tigu sartu ngana taka gua buti putina wakambati. Salah kalau aku tiko salin tambe sarap tiko na flea market kersentul living karabi sarap tiko babinakli serve tak nak customer ge nakangi mudina gendona don situation ngi merida biso tak sara nungura ya oya na kena nungura na around di bengkara bintung karab na tinago be rendo be boli me ada ko sara na nai maramanita o ko eli out tak me kita mango na washing machine my coats ngai sosomiles chuma mayor to na to weibo le na masi na level ali da ka na marana tina go na nona weibo ke ono nungu rida ya gila ko batte kina nungu kila ka ni customer service experience na limna amba ke banko kila na za ba urni da ka me to saya take na ba ka ngende de sambiu tungo ko sambiu tungo gi masula ka boli to ka mai banko turanga. Pernah kata mi gara untuk nunggu bisnis mi kuni baka mabota kana bisnis ni tinagu ya me kero sala bota kaya nga na bisnis yongo na kata ni free market. Otia sama laku kero sangi meta ka sangi na passion di tipu biko me bebu ke berna nonta sama ya do bio me kinago me ureni me kero kita kata bota taka na kina sanga me baka bina kata kina bulan ni ramatanga na ore do supply bikirawe. Ya sara na kangi baka kuna na no passion and ore talenga leguna kani ni leguna tamata pambibi ke mi tamba bata au ya baki rusang bulkaona rangi nunggu friends nunggu itu besar do message mai nada ba ko rin ba ko nada tama nada ba na kumi nada ba na kuboy balo daw singkila rangi ba ka ramandu ataka ngi ba sama taka senga senga sa kasabisa nangona ya undu talon otaka ti ba kan tunango na wangon lelai wangon lelai tumbu take mai da kana songo ona me ko tamena sabsalo ona me ko tongo bubu la ko biko yongo kem sakali umengo sa keman sana santa betungo maramatina sara ndo na matumbal nada me okay orital me giba buli keman so sabak sama ta gosa ngi sona kai contribute ta kase e buke yau kina mongite ko na bisnis yo yo me la ko talento na batang endengende ya nanu sang taranga me kero na sang ni ro babitina ni me babinak ta kina bulan ni kau itu ke na bulan ni wasting ang buli matu bali batik kina bulan ni kilaka iya gosa
Toka saranga isa maruta ni nanomu vivu ke binamu na okila ni ira na maramatina kimni matanga ko sa maramatina talanga ene ado vi ko na yalo mo maruta ke kartu buke ko na lubi yang go sa reda go na nomu buke na okila ni na dora ka tali taka pakalibo ko na nomu me vivu ke mo me bitomani bat ke ko toto kasaranga gondo na bimbole lebu leta wera kene be ko ni tamba bata me bakana kau tu kono mayana flea market e bakai ndomberi tu kendo e bulbul tekna market se do bulbul tekna flea market bakai mberi nda do rida tak tumbek nga wera na tak tumbek na volleyball bola so wera na tak tu na mitambana lebu iya ke bakanda rida ni lebu na ngoni tak na songo era lak talibe era lakan de flea market iya betali o vakuroi se o vai tutu lebu na bola ke da kan na songo era na basic ke da flea market sa toto kasaranga no mu pamadal mai kimbali endo na mbole o reda ya na no reda ira na ngone ena no sa siang peka nikila na beka ken membeleta na yo vakavite reni bol talembeka reni da buta na non da rai membeleta na flea market na rombeka na bol se tiko talembeka iso na bol o lako do ruma ena no mu mai buke na tiko na business Io, sono kau mai reda talenga na kena ko do na boleh io ni reda ni na levu ni talenti na levu ni buku na waka sama itu evangera io na kau reda senga ni tu endo na wakando na I would say mo vosa babala na education senga ni tu sona kala lai me baka politiki na beira na do volleyball se beira na beivoli that okay na labo ko na senga ni kendo be boleh ko kusali kania senga kila itu tel tu na buno por ni ange dona ka urida ni senga sartinga ni tiko balata ni kelas lebu weekend lebu rangasta ko sarati kinera senga ni buli ba da pavina kaira buli babo gengon yo mata talenti very talented people however na bula ni senga ni tiko na bono meri ni bakararam takital ngavira okay ngona ka kurenda ka veno milavo se ngona ka kurenda ka mamaro kina na ka na mu stock me kuni mass produce taki se me dakatunga babitalia so yan to na mboli levo bia o mai reda na kena sang ni tipo na matanggali standard vaya sen baka bubuli vaya me made available vera na nonda vera matanga era levo tu na rabu kena kilaka na garabini takata pakai di nasaranga se donde na buli ndora kabina ko reda gore na no reda ko na kambimbi me tiko na kilaka vera to na pakatalendi na talimbe se samumasi se na bika kesa ngai tiko talaga na kilaka me na solia di ber na mai bulbul kaya wasi roti ko na no mureda au tali takasaranga na o sibi na no ko gamere tiko na no live sessions kana the journey already tiko ni bisa udara ko niya na suka na chupa kana suka si sona kabaya roni ba manal takamanda na tabo sabe ba ungeti ko mo geta kabo na no live talano na biba karombo kambati no reda nombo tortu bango na mas kubo yu sangai ba manal takabango na batini buaka na tabo so mo ba manal takamai sa to kasaranga umanga ureda bela tau do kata tu na Fiji Museum na no reda na kava ureda go na boleiro to na Fiji Museum to don talangar to na Fiji Museum marto da kava na kai to da kava to kasaranga sabi nagsarvale vui maramnita nanguna uti guni kina na do mandana kali o mendo la banu page baleta nikila nda susu take men na to baka vite senga ni baku buli weekend menda taka bana kawa ya menda tukuni kenda se menda bakarita kana kame baleti kenda baku buli weekend mena ngalu pamili nyaw ya lewa ngalu chikolo chwe vale sasa makianga na puno ko ya lakina yo ba wibi naktak na kalo ni susumita ke mendo na matu vale tandola na raye ya sangibu ke yau kina miu bakokota ke ni okay ay mo tamusu kana matagali bakasama bangko bale takese na nungu sasanga se na nungu tatan ra miu buke na nungu tamata na senga ni takataka se na senga ni ada na goal I've set for myself chosa laksar mai sama ni dola ba teo sala ko tinga dona kau ngire tani babure bakasama pale buya na baka se bakbuku ya na nugu lako ni bisinisi na kalo maramnita na nonando buku mo ko mi sole weekend na the ideas so na kau sangi indambe lagu me kota mana taliboni sangi bangkangara ni mikila ni
berni data kabantona kau yang mantang aku sentuh sanga mau assessment data urin mau study tak kan data satu oti so ke bakal mau ketemu ya nak kai cuma ko sama ya data mau nata kabo ya en dui yo en reni pator tak tak na ka saati ko so salah sama sa bang kangaro sarida okay sarida na need au sa study tak na customer sa study tak na tuba kini bulai viti o ya menanagurai ba ngone lewa vera na marama dhake na ngone sombo osangi bango okay amo sana daka naka me senga me rawanga me kuanga ni me kuni ontunga na advertise business yo bena naka mo beba ko politikina baleta niu bena kata me nakila itu ko bio me pasta ki somo ga sini bena kata me mate batu na kila kali bungo yo sangi daka ba sangi ndambe umrenta kana nungu tubo kami baleta nungu bisnis so sangi daka ba kina natolo na is 3 is ya na educate empower and employ so number 1 starting na kina educate ko sangi bang okay I'm full of ideas. Ele na kau baka sama tak kandukan na tinang sa sila na kayo tuno baka sama. Mag-imbera na ka na lockdown ko. Wala kung na workshop. Ang gilis may kinakuha ko, men. Eda pa na po, sinda nila kaba kinanggo. May nakila kahit ko biya, mo takaba talaga nga ibiti. Yo mo na, subay-suray tingaw na merakuni soma. Batan yung nakata, may paista ka nakila kango. Uli ito na, lewa sa, you are crazy. Sangi nagtanong ka lang kila ni sangi ta kana ko biro sangi bang okay sa siya ko dapat tali na kaurin ta ka ba sangi baksan ta ka sa ko ngangos mus sa totoo kasaranga ando na baka sambina kay na nomu binakata mo ta ka ba ya bikim ni na warong ti kumay na 3 is tolo na matay na educate, karua na empower, kaya nakatolo na employ. Wow, sa totoo hindi na nonaray. Toso tiko. Iya, baka tawo mo nila na 1,000 may free market. Iya, toso tiko. Ini masata. Okay, so lakus kau sama ida kapa. Gina nuku sasa ngapang okay. Sasa nganyura ni tara natamata face to face. Sasa nataka through na mona libo. Mata ni nuku sasa ngapang kota sarame na tambi ni lubengu. Na haitia tubo kina na loko. Koma nuku telefoni sange mbio na loko. Raven loko sange rambang korno mata ini live. Bola fil ko na bangko na live baram neta. Boko nuku live. Ini terang mbire ako sa kata nuku telefon satu nuku telefon sa kata. Boleh tengah barang itu na loko. Pas abang go, lako mandam biu na fridge, lima malu untuk kina ko tel pintu telepon. Sangi mau kita. Sangi bang go, senga ni give up on tas cinga tas. Tana sangi lako na kena karua. Kena karua ko tumengo. Sangi lako na tripod maka ni tamagu. Lama kina na waya, batong ko na kena ready. Sangi lama kina na waya. Taleboni biu sangi wa bibingi kina binu taleboni. Memang mama taleboni bango senga ono sangangan na karabi na rabi bango na ibe mere ni brista kanu background. Nanogo sasangata kami nanogo goal me na rawata. Me ada besar mo. Giri me dona marama. Dona marama do reda daki. Giri tia mo ko ya. Lewa tungon ko lok sara me bale may sole sara ko be dona go light stand. Sangi bango ben turang bina ka bale we. Sangi me da kati mo go sangi do bakasam ta kina da borin da kaba na da borin da kaba tu number 1 educate me ba raramat ko kana na kila kasa tipo tingo bio me wasia ta sangi lago kina nungu sanga mo empower boleh tani sa tipo kita na kila kanda sana koko amenda na tuta kana kake da bakambota sar kina nungu wabin bina kani kila na kangi da kabe it gives like a sense of identity tale bakamele subi kenda tale me na nonda maruta kana nonda kaibiti Baleta nyo lima ko nandan sa kita kan dube na katami bakaira na kay tonga sira bakan kay samo tawi sul bakaira yun do na ko may dakila na nangunusan likila kinandon ka maruta kan yung maramani biti niyo na kay biti ang kibang ko men na ko na sala batangon ngo na education men educate men ngo na kita sa kila ka kinanda Koko, I mean, that is me. I'm a Fijian. That is part of my culture. And kaya nakatulosar na nag-ube employ. So, nakonatol na ibo, sangi semata batang me
me nairoi butu ni nunggu bisinisi ina senga nga ni nunggu wakarara mata kana Abi bakarara mata sina nunggu beba kokota kina lako talang nunggu barotak na taka merare ni taka kino ira tunggo wabi nak taka tina kalau ni ya mai sema pata kede kinaya me ora ni mai taka nunggu live gi all that na those three vision ya bukia kita na kake da bena kata na nambantu na nunggu be bukia kena nunggu beba kokota yo lako tala kina nunggu bena kata me make te taka na nonda ya na se nonda ya paka witi tai bale tana da ni usat dola pa mekya e buke ya o me buke ira orna kenan dau me rata kata kaya da buke kede tiko na this channel and ya sara na wakasam ni kawa da kawa gele bunango na erta matera na le sandu kaya da buksa ni bos kina waka witi gi wakasam mataka wakasam le sara kina na no kutumbu taki o ya we ni keto bito sa kitunga laku kia senga to kaninde ni to bosa baka viti keto kila yo keto senga ni reni dabuta salang mata ni to tumai Filipin keto sandu bosa sarga ba Filipino keto bosa ba Filipino na ni to tipo Ge ya sara na ka sandu baka sama ta ko ke ni usarin se mata pata ka ke go aure ni provide tak na service go mate pata ke ti ko na no go report na ka da ka tipo so that way also ni ka on do na go me ta ke ta no educate se salah pata ke dengan ando anak ka so ya na ka usa ke me se mata pata ke na no go page da journey na kera sa me ano ko takete ni buke pata ke nan buke viti buru Wataki kenda mantanga grassroots na supplies kira nando taka nilinga kenan tao. Sa rong bina kasaranga. Ang gaya makasam takti ko na awasarabuti kung doon na mo video yan di ko ngunit ko sangit ka butukin na. Ambe ka nang ngunit siya doon rabi tukin na binaloko-loko na nung telepon ni. Nang siya tiga bukin na. O tiyaw tiga butak me bakarumbu ka suka. Rani pa madal ta kamanda at teka may bada na visa ni ada may na anong mubanta katiko na wakarumbu ka suka kina the journey. Okay, so the journey na ni nukamban na the wakarumbu ka suka na ni live ondu na live ondu bakawatiko. So na wakarumbu ka suka ya saram balatan niya matay nga ni nungulay bata ka na singa wakarumbu ka. Isleng ko na ngunaya na suka na muli kila. No na ka suka na muli. Di ba kanta ko kay na ba rin nita ka rin siya mata kina na wasa ba bitinggo me reni yarnata mata rin identify tala kina bata kiyaw. So sama okay wakarumbu ka suka. Sa ko asarangaya sa gisumi kina na ya danoya. Ya tadya ni nada ni nunggu kampani sa nada dantal nga ni page ni nunggu Facebook page. Ke balbal bera na marong chumingo ke karbina kata mera siya mayani na nomu do business mera bangaranga na the journey chiko na nomu do tagani baba na ibola mata. Dina, that's right. Toto kasaranga reda lele usaranga ramaro takatiko na nomu do bewase nomu pakmadal takachuk may na andon ngo na usarabo na nomu kwaso ngo na do kambasum beka na masi enak na do nabi kalalay baya na talili salu roni pamadal takamate tiko do na nomu itu bakando na nomu nanong programo nanong okay madango natakab na masi madamingo na salu-salu ondo ding tak madam na mulutang sa do rong binakantina no mundo talon na nabibarumbu isa binaksabali maramnita me tu kuna kantina bikem ni lebunanguna na lebur radio tiku mena nomor tiku ni yo sengonele o tolu tiku na lube gusto na lo menindo na mada I am juggling all of this gele bunangona na ulutanga ento don meta mena tuku na singa mena talo na taksi waru buka dumbudi ni kana bong ni lutule mo sa mataglele ni waru buka pato sa kita pa sa singa waru buka ni pa na lutuko na so na kausang indo ka ba Ausang itu baka mo reda lisu ba naka ausang itu sasangata kami reda na dava na demande endo naka may sotaka ni suara may bosa kina na nungguwasya na trade secret dati kita na business tiko na trade secret di naka ausang yung may dambi tiko givango vina kila na viaw naka wakmbota ni kawa ubuli da me free da na kuna me besuka kina mai bir na leoni panu ko na kai na buki rekina ko na kai na buki na rambula se rentu mitai na kai ni bakadora ni rasindra ni lako mai viti
So nakausan gitu well, so sangat akan you have a balance. When kandarin da kami ndara wela kina kina ka kendari ni bulida me biba wara ramataki. So na practical so na kami FYI or for your information. So na kawai so gitu sangat me balance between the two. Me routing ani me buketi ko kenda tiko ibiti. Okay, mami na tiko ibiti. Mami bibe rasa tu bir na ya bango bakana bau se tu bir na masi. So na baka nanon bango merin buke okay mami buke telenga okay mni na tiko meitai. Nom ni kilaka ni buke me baka toko tag nom ni kilaka ni aya ni ibiti. So ya na kauson do baksa matakan berin do dingita kana na topik da bandu meu vitala nota na bibak rumpu kay maramita. Sa totoo kasarangan. Ando maro ta kasarangan na warongoda na beka wase kwa na matini ngono sarab kina na mu yalo au sab na ngono sa kilaki ni maramani ni rai sa kay done sartungan na bulongo na buli werwer au sa bitar tar sarkan o kana maramani ni rai ngom sanala ko may menanong program mo may wase matangan na totoo kanino mo be wase gela ko patutuna no mata mamarao gendo rendre onda ka untuk ipakasamtaka so nangona barumbu kando singa oso sombeka beso na pupale sombeka berembeka na maramatina rararawa tumbeka si sombeka nangona rararawa tu ni se ali tota don misasu ko mai se ali tu se chikumbeka kota se ali tona ko ngai do berua Langon na kay barong tu ni kinibike muni na nung do mamal tu na flima kan kay ngule na kay na ongong ni purumuran di usabang matal tu mai. Din na ka bali pleta na kalo bantak sarngana nung talendi di nung bosay matata ngayo bak madalam mai ena loma ni utomu todo baleta ando naka bimbi maramanita o kilabina kana bosa na ibola matabango mo sema bat kirna leni bunu o ira na bakila seranga ni ko bosar cunga me utomu ilom iya emboso na bakata pamanta na nonra rambe ka kana nonra na kaira tukul cukan bikim ni na rado sarsar roni pamadal takamande sombe kana tamata tambusa kayani era tukul sume bikim ni na buku ni nonra to warong ng program Iyo, sabi na maram ni tayo. Lewu na tama, termarota ka na kawa. Termarota ka balita new Usnya dom tangaya na wasya na trade secret marota ka pale bu ang baleta ni bukair na merakilase bukair na merangara punto na business me bakair baleta ni ureda ni lewera hatu bir na resource jar sang ni kila na taka so na kausa ngi taka kila o sang ngi bukair ke ngo na ka moni taka te bun sar ki nom ni business raw sar ki na so ni diaper raw sar ki na so ni noodles kan Indonesia so sar marota kani kila valusio tal me vira vabi biber tu metai valusio vira na wakasama ni nonda tumbu take mai kila wandi tak taleti kuna nonda kila ka ni membaleti kenda na kawito ke era tanga na tu vite le una nonda mera marota ka yo niti ko ya ti talenga nada ndona ka mai do waset ko vale ni Sando bina kana nugu bengarabi akaongendo wakando sanga ninda bendo nubia na sona veiru se na ve ninda sanga ni bendo kai na laksar meso merome bau romai kilangi nda undambe to ka usangi dure da usangi du waset untuk waset tipo ve ramandangar untuk sar ni kila kenda na kay witi da kawan ni kay witi do ve rokovi na kau gedore dan minggu alak sarting me verna turang usang ni kango meu kila meu bitin dua so busia dawa ni usang ni re dan evento ndo kay mitiko usang ni ya ni dole punangon sala ko tungana uro era tukun tu me nanteli ni wali yo kila ninda us ana marama pa kwati kila mo kuno benya no pengin dua coba kami nantu da kan bekabe rana sang ni talita ka keba da kabinganen ra ni sang ni tu na bindo kaya so no ko sama takat ko obe may bitala no taksar nga mi bakarita kay ni tiko ka na bulan ni bindo kay hindi na ninta maraw wat tiko hindi na ninta talita ka tiko na kaya do tiko yo mitiko ka na line mitiko na line ni bindo ndo kay mi baka kina kauto kay na non dito don mi bindo kay ni karon ikaw may sota kay na dende so no dende may sota kay talaga na non rang nabebo sa tataki mambimbi lagot ka may bir na turang giyo bangot kila ito nang bolin-bolin lepo piya baleta ni
kila kwa sana baka sama sa baka raita ka ti liwe ni yale wa dondo nga me tiko ibal ni kuro dondo nga me waridir na ngone dondo nga me wasanga tiko yo ni sato sa tiko nangon na kila naka me keda kema sana tu kedi ka odi me nangi bueta ta kina bueti kema mi ta kina lewi video kema man na tamba ngone. So yan doon na kausa ng gindure daw sang gitu bang kuturang ni bako ko takiaw meu tosot ko nga meu na yato pa na kausa sang takat tipo menon doon ngona na okay may minalubi biti kem na dan radaki. So ya so na kaundo mela ko do ruma na bosa taki a bosa dataki message taki may ni sisibe no ko bosa saksaka na kauda ka basya doon na tungan be kana bosa pertan I'm exploiting the people of Fiji salak sar me na windusi kilaw kundi bang seturang na kaya rasa ni nanu mani kinakao ta kabati ko na bibol ba kay hindi na kimita ka kapat kira na to kay ra bir na kinan tao na bibol ba kay hindi na peso so mita ka ba kay hindi na relationship kim sa may tiki bu sala ko tipo ko may ba ka nga sa warta ko sali out tagi sa ramay na washing machine may cots na bibol kaning on tipo sorry kay rebo ka tao kasi ang sarani tarobia meu tosotinga na kausa sangat taka na sangitingon na kinasangitingon me bueti da kina kema na tambang one eviti iya sana kaula ko duru me na kina dili ba kitinyo nong business na dili ba kitiko ni be tabi ka tang karabot ko na may na page na da jen sabi na ba lebu na mo yalo ni biosei mo tuko na may bakang dono nandrendre ko sa tava tiko na kana sana binaka tiko na sana nandrendre autoko na saranga na bekawa waseti ko mengore uklan do na kanda na biosei kin weekend na barong tiko mai do na kambi weekend na turanga na maramo ni barong tiko mai ni na klabi na sarcha na beka tiko ni tiko Jacqueline na kabini kuwa me tiko nga na bendo kai en nanonda bi malawai tiko na bola mata sa nuita kitiko ni na ngona tale na vai tabi kina maramanita en nanona programu na bakarombo kasuka sa kreser nga ni bike muni bakarongo nga me nona program ni buli wat kena bewase na bebos nataki na bembutu kisombo na be matanggali bos pakawaya na bos beka ni wende kambing bisar nga me sa mundo kisombo se me mundo kilebi mitiko nga na rai ni nonda bi dokai ya na be kango na baungi tike muni kina na ita ka kuwa baka do ni alilai ke kasa tiko be ke muni na yalo muni da kaba ndo ni tabi baka ngo balete ni da rei tiko na be ka da kaba o da kaba na badindi kin sak talindo da kaba tiko sak talindo da kaba tiko ke muni srangango sa tiko buna na nomni baka madalataka na bimbi ni nonda iya baka biti na pau na masi na imbe au sana ngusiki mai na baka romuti kaningo tomana tiko nga ke baka matanga ibita na bosa da lako ya ni bike muni baka samta kaya ya na bebia Dios nga bulka wala pasyente ramamarot rumbek nga na pasyente para bostung baka ni baka lelia para bostung baka ni bimbe ka ko baka do ni lamalenga bike mai na bito ko nito kan bike muni be keteke na maramuti na muni tomana tikna tomana tikna na no moving garabi na rambay lebusar balat na bika o moving garabi tikina maramlita satara na bika ni na bisi burbura do sila mna do kini barita kina singa bit saoti keto bos chuk bat kirtu na nito law ni badindike may ni Island ki Australia gaido na maraman ni Sero gaido buta ka may na muni au sang sarito ko na biyo ko indar na vital no ni kuwa kasar mo ko biyaw endo na ngonele kero sa vital tarchuko sa duwa ko tsumi biyo na mas wasar ko ya odi na no kete au bakos kwasar kara para menendeng ko kero na vital no ni kuwa right salito ko na may na maramongo chuko sarang ko binisilandi maram ni Seru o chawana mo na lang kwen marami kililibo na kesa kililibo kwen barite kata kanili nga may tero kay na wurwur todo sale da buta mo kwen na kembal balya na binga rabin roto ka biti ko kina tiko binaka saranga ka kimami toko na bakali nagsarabale isa totoka baka oti na namo bin nabi wo baka doon nalila kaya baka mananga sosa na baka uroyani wasoto tumatanga ng del ni maraw oti ngaya gay ndo nga nakya na ibigyan ng del nga ni sawot sila numulay
Totoka makoti. Sa mara taka makalevo na nomu bing karabi. Beira ra bos cuk mengo era sulit cuk mengo na nonra bos di bako ni binaka bike muni. Ando na maramango ale na buna kede. Tukuno kwa isa bosotira era baka dorti ko na ito bololo bira baka ambor. Donu binaka iya. Reda ya nanomoti ko lele wera bito ko dito ko yani dona maramango wati sobea ka ko proud of you nunguleo. Lele kako baka doon nalilay to man ti ko nga na no moving garabi baleta ayo mo tangango chuk sarang ngoy Hawaii and ayat so ngono sana wata ni bikim ni and so na kaun na binakati mena bako mo bango iya na bito ko ni bango kambimbi menda bito kun sarang begitu ki ya na bun sarang maruta kanita na no mo takabati ko na no mo bata-batango mo biba ka bulivi o biba ya ngangataki kau zakama talenga so nangoni sala mero talanga birna ngoneleo no maramar barong tumai ratalanga ni ratali wow ratalanga ni kesa si ratalanga ni ratali tai totok apa kau ti o marutak saranga bali na no mo biwa sini ko iya o biya baka sekali stala na no mo baka madal takme na no mo duati ko me baranisi o klan yo sudu mekya boti ko so na kau na no mo atu boli mekya Ayo sudu ngaki no kito yang baki rumah kasi kito yang baki tulo kito salis main na ngane ko ay baka lotaka ko waset tipo nisa kuno wasamati ngoti nang kita maguna ngona ngedo was kane wasani kino takina sa was me babar ni siya ko ya so kito beto sa kito ngambala na nagarabi bulyo ta na sasang takatu abin nak tang nakaloni turang to sasang na tamago na kaba ko buli men to sa li dakatak sarki na SPC na nagarabi tipo na kenda na kawito ke bat kir na pasifika na field na tambani tete so na nalako bolte tomani ko bolte anyona ko kito we tuitu wabo kito ko kinababitinani sa totoo kasarangane do bi murito nga babitinani do bito koni do toko na tiko na takataka ni numuta totoo kasarangane isa iya baka tapo na numuto sagala ko in the Philippines na nomuli buli na kena bosa wala ki buli talaga na kena korni buli do baka nga taka na bosa na Tagalog iya kito was taksara na was na Tagalog gi sengan hindi na nira ni Kim sabi malo ni kibat ni kito sengon ni kito lak na song ko siya sa rabital na sa child sa tutulungan na nakilame na was sa Tagalog toli tusar tu kina rona mbaki no na sa garabati ko tanan na kabakbul misanga no na masters bito ko ribol tanga na kito liso takaya nandende mili tu na scholarship ata sono ngono na benden reke de datu mitaye tigu ke de mera le kito litu ngona kina yo kito babinak tang na koloni sali rawat sarme na tabiling garabi Philippines sa kito me kalile ngona ngoni sa kito sa solile stali tipo be tabat kina na be binakakede na kabinakakede ro warta kabikito babitatin totoo kasaranga lain kimbali yung go kumnikila na bos babarensyo ni sikila to so na bos sa lalay au sa ngono go sama au sa kilangan na bos sa baon na ilaw is malo totoo Orang-orang binaka na nung bamatata na nung bitalan no ako mo kinang kontari kina na nung matay ni nung educate au talita kina nila ko matchung may na ulutangan ni education se buli dare do ni barite ki binaka na turang tamamuni na non na bitu tumay na panua melako ay di pa kaya ibu na bise buru-buru melaki buli bito ko dito na maramati na muni maramanasi iya sulyo pa na non na ngalala me bito ko nyoko be namuta ya bakata na tos cuma ni bisnis go maruta katikona maruta kartinga bakale bona antuna kando wasya bale boko via ni na tuna na takataka bakanasi ndo wasya bakale boko via ni it's an emotional kind of work kila ni ndadilo batake ira na tamata ndo wasya bakale boko sama teo tilingan vida na tamata lele ngi duka ko kila ni ramate no na patients bakan dukota na lona gi nala ko ndo na ngona sa tundo na wando ta to nya ta tingo ko hala ko na ngona sa bango ko este ngona sindo ni bara met batim ngango me baka me sa sala ke dengan no emotion ko kake de berno patients amo sanga man tawaya mombula kal ngona sarangaya rumay vital no kinapat kita misanga ini odi menati ko ibali
Yo ba binu nakta no mai tiku talinga ibali kila do wase tal tingo ko em do redi sombo ko ya ni tutu to pakana si salinda bitu na flea market. Yo ba binu nakta ni kila na kasarang ko sangi ba kamaro te ko tu Al pula tiko na bakit di on sanga bulu na pulau mengko reta sartinga ni pulo binaka exercise taka tiko na no sama. Kila ninti na sini kita sini lebu na kay Roma may sinilip na takata nilingan do kilita ni kino ya sawa taon robe yo babin magtakalo ni nabi kala lay libuli tatin ko toso tikino na baka sama so naman tandore der na tina na saranga tina na saranga si saraba kasya bu en ra baka sama si nandra baka na yo babin na tan nito nakako it just keeps her alive keeps her on her feet toso tunga kino ko ka endo na kamaro tagi yo ni ready ko ni maraw so yo na maru tak sarting abali na garabita bitiko dan rabong itiko sa nangona nito dumbulat bi maliwait ko na bisinga so iyo sa totoo ba hote dora kambimbia na nonda marau bat ke nonda bakademu sa tiko na ding membita na tutu baka nasi mengole mengaram na bisnis ya ke makasuli ko na marau sa ko sarch kaya menta ka ko ni pagkain na raybaya kaya nasi tu ko salito na flea market me ka ko sarangan ni ngol me ko na raya ni kambimbi na kain da siya ni raya na tomata na kailangan ko bat kinakalo kambibingan na mamaraw kina baka demu solite ko pa nakabakaliw isa ya mabira na onindo wata mikina na muning business ni tali siya na mangi siya na masi sati ko nga na mundo na bira onindo wata mikina na BSABT iyo etiko ya sangi kaundu bakas ondu sangat tipo ya meu do bisaw so kaya baka ota window ni ko next time mo bang karawan do detal balita me ko nga nila ko tingdo na ko lang man daw sa pot tagi ko na baka we business ya so sando tuno ko bebo ke me equal sa do rating me equal mal pe ko do na ko na me rale memory men o yo talam do ta kamur dabi ko sining giri tio me kina ni oda me kina pia klaw sa extra ni bena ka so na ka sa gido ta ka sa gido was ya sa ti ko sa gido sa tal tinga mo kilata libital so na ko no rin ko ta me kina segitu lak kina oda so ya ausadu sanga meu wiki laiwa poki so tala nangona ausadu connect takira na business tali okay ni on wika go on wika ya that way da bula ke wiki na bulo ya bulo ira maro ke ti na leoni so songo toto kasarangan reda enang on saler le maro kino ir talengan na takamangi ti ko mai irna tu na bi yanu enan nonra siama ti mai pakata na kaya tikong na COVID tinkadi we tarana naman ro business na buku ni kendo komen na naman ro wata na kana komen na masi na imbe na bau iyo na COVID-19 na COVID-19 ko ba ko sarami pali Lihuna baka mukha man tanga baka tawo taksara baka lihuna ni ro vela ko yaki matay man da satu na lawan ni tamu ni vela ko yaki sagi total tu na demand so sangi ndo nakasangi ndo meri da ni leng bali buna bito sayaki era satu mayor na ni tour may nabi pano era lockdown tu kina sangi sasanga mo sangi sasango ya okay Tawa tolong wakas sama menarin kota me ya merau kini rawat na we oda satiko. So ya dona kakiro meso takabali una kina patambu itiko bali una bito sayaki. Ote kina randu itu tu era na ni itu supplies ya disang nila na wanga ni bera nango bera ya. So kona kadu torangan itu na madha medaka se me ba kumai. Satu orang ko ro na madha tolu. So ya dona ka me stop sakabali una me baleta na COVID ya. Di nasarana. Iya, kembali saat ko matangana song tumbuh biti, wakata po ko rawat may balang. Oni sara wata nga may na Facebook ngayo wako tangay na post office. Iya, sadu sara nakasangi do taka lang may paya wako na post office si wako talaga beda DHL. Lebur na customer sara tamata nangon go. Sara on tu nga na DHL. Yung pinakita ni tururo na biasan kayo nga ternyata kena lockdown. Sendolot tu nga na post office, sendolot tu nga na DHL raw kina nagbakaw yaya mirining daso tabi kede kina so tabi na takasong so tabi talaga okay mami natunggoy biti but yaw talaga ratuinda ko guna nonra bibarota kina yaya baka biti rangan dre ba na bi ota kede sulimay
So, totoka saranga. Berarti ni already cukup kita na songo Amerika libo na baka mau so na songo baya tale ni reda na non ramaro taka na kena baka ngatai na masi baka ngatai na imbe kung ano kini kaya may babi ni binaka bale wikem ni nando bulu taki bayar nando tali bayar nando tumen na bi ano yano o irera baka rongo chukumay na kena tali takitiko na kena baka ngatakin na talent me baka ko ba matatak meliu totok ba ko terirai erna siang baka ni rabul binaka siang baka ni na laki bul baka ni university sarapas baka na form 7 iya talent din nalingan re na tali sana CBC bisa lebih kakek ba na tama na nomo bosi ni bakandre biar mereka naik tambangon so mereka biar raya lele itu nangononggo sa pasi mereka nanda bitoron ka sak tu mereka nanda taka iya tu biar na talent dia na tama na mo bosi ni basa lebih biar na kibikim ni na talent mata nga na masalah ni wasya na kenang bimbi na ninda siya matikan da bakan dondo na kalo na siya ni biya kanya mitiko balat na kalo nga nagi sulia mabikan na buku Sena kila kami dari di banga taka kina na vitale di sa sulebi kena na kalo. Oya ongo mo tukuna kandi no senga namon ele ni lo mai viti. E kuninga mai bike ma mina mi berau ni yo babi nak tana kalo. Ni sule mena ni sango sta kila na tak salo da karosi. So na kawaya na kalo na download taka weekend na ngona kenta se mandono kina na sona kasi sona kami rini takawa. Si kuna market takawa na nomni product. Nakaurini ka na seman dono sarabo nakalo na sulebi pa na buku kina ninta sa sanga on kina never give up kita na tabangon okay lalim na ngono sa nabosan na rongo na bosa papit odi tigo bit seber banto ni taon na tanga na roma de menta tosa tigo nga so yan doon ako sa labi wasya bertambang wane bit ya semati kem ni ngaben nakalo kon nasulia na puko kana karon ni dasan sa sangasar mo rawata ko ni takabangawa ka bo siya takabangawa mama sangasar merau sa sa totoo ba ko doon din na wakasalang bimbi sarangay biar na itambanguan ni so talagang nangunan do mato biar na itambanguan beka mera rongo boss ang beka so nangunan do rongo sarangana boss alo ni bale may tukun may Kamu sa rawat may nabuling ko rin naman lita katalkin ng go baka may baka bulot to na lilay doon din na bibal gang katek go nanong ko na mengo rin me siya masarang awira na itambanguan ni irasar nga baka doon ba nakalo na bika kede nangay tandola nga may nakenangon sa totoo umaro taksar nga na nomusoli bakasalat ko maya bako sibin na ngunan ren dos tabat ko so vir sara para takatak tumbe ka matin tu so baka takatak to bi kambay na hotel saram biulig may na norabuni takatak balet na covid din go o rhythm baka so na ngonel lewer sa tekbu mersa tali sara baka dorso na kaundo wasiti ko na ibolamat Yo, samay wakali sardo kamay. Sa takavati ko naka iko ko na me naka vango. Ndo ka nung duwa bin na kaya undo kaya tun tambeta tu na taka nilinga. Iyo na taba mo magaraman na gondo na kango. Bitan ko na Rossi. Na Rossi ta kamay benabaw. Endo na Rossi ko ni bolita ke ruan ng dola. Kaya ngay tini na no Rossi ninta seni Rossi asar. Tini by $2, that is $20. Haraw sotuki na nandambula na besya. Kiba kasama taga kiba kanita kabati ko rosa tinantasin na besinga. That is 20 by 5 days. That's $100. Okay nga kila na nanduka ito kasi ang kita mitali job. Siya na kahit tunggo ya santa na munin niyo na tapos ti makano tateke na kinakalo. Entara ni taka kinindo naka. Nakakaminta ka da vavuli weekend da on my saraka on tiko ontiko iya sa totoo kasaranga na kau barita kating meniko na talent so era do talita na bababi sore talita na dula sore talita na kasaw bida saranga korto barong chingmengo o Helen kumbul Helen bakatalangaki no bulo amaleni kwa na leo ni bahi kwa do taka saw
Iya, dong bulan binaka bikim ni na parom ti kumai Caroline Bradberg boleh binaka madam binaka bali buna do bito kon cuma program go Malina Simpson boleh binaka go irakeda na nomo ilaw-law sa bambulu ti kumingo pakatal ngakin endo na maramatal ngango e bastal ngai undu o ela tuku lewu boleh binaka maram directa ni social welfare e merda ngasi na nomo nei dora kana lebu ni wekar on tukumengo sana pakang texter ngala bos di tukumaya on my on tiko Toto kasaraga isa iya pakatava na dona nomo ibakasala na buku ni kana bakay na taki na social media o ni sabang matal takarama iliuya so nandrende sa tapay kanga mo na numaya kakunya lolay ni sachi ko na nomuray mo takaba ng programo go me programo ni buli na matini katu na tandol me bikim ni tana siyang ni tasongra na lebu na kaya na tatandol me bikim ni na yalo chikubi ko na nung binakato mo bibaka buli di mo si beiran na ngoni rabaka rongo chumengo iya nataba so na nomu bibaka salanga na kena do baka ngataki na ngauna kena baka ngataki na social media siya na ibola mat siya na bikabang dona kau merida bakali buna kena pakararata kina internet nangonang ko ibiti sa tamata sa wakali usara nangonelio na daru nangiri ka mango nada mango na TikTok nada masuti internet itu mana ni sangat ni banget kayak babina karena social media ni kono ona lifestyle itu ngana dona kango ni senga ngona ni dasya mandono tiko bona buni baini ni senga ni vartek tal tinga ni senga ni tiko sini ke kasa senga ni semo ke mamina ngoni sabo ka ritek sar ni senga sarto ni dona sem na mato bo bali saranga me bakai ko ya dona kambim bio mai rida na koko was na koko ni bulan ni mato bo bali the impact it has on a child's life and dona kau viva ngangata gibi kenda na tumbu kla me te busar nga weekend dana siang ni reni living to si bike na tabango ni siang ni tipo ya na that atmosphere bike mami vale so dona kau ke bakani vete guna no mi business se ni tipo na social media dona kau na discipline ta kana mongo na tipo na social media ando mandana kayo may rito to ko yung balatin libna ngo no sa takto na taliboni rani liu sa ngona ang unti biscuit to na ngone on to na taliboni yun na kasi meri da mo men sta kana nungu na mo discipline ta kya ngona ngona ni taliboni ngona ngona business ngona ngona tinani ngona kina ngona ngona na lube tinangu kina ngona sa samaki number one would be discipline kena karo ke bukan ni bena kata na daka kan baongo se na pepa kuli na social media dona kami ni natiko ke ni na right ko open minded we au ni ngono du wasa tata gina may bena wala mata usan ni tama ko to chiko sen usan ni betukut na ya o wasa baka binaka wasa baka mata me dakutan ni biba dunri kina dona ka undu may rete ko kena ka okay with very defensive nindo ito kuno dona kambale tikenda tama ko dasar nito na yan na redo o yung bekan na kailangan tiko so ya talang dona ka may bulida me undo tandola no kubakasa me udingo mana kaya na tamata me waka binakataka kina na nagumbula dona ka pali ko na ndre mata ndre batin ndre sarle una tamata rosa kila sabango okay kaya makawaya kaya mabalis nga nito so binakati ko na nunggu na nakausa sangat tagati ko so taba na so na kaurin niyo ko binakataki no kindendre nga valilay sindukan nunggu na kurin din ito talaga ndre so ko nga sumo okay Menta very open-minded, menta very understanding. Balatan ni siang ni, lewo na tama siang ni susumay pakai kian, iya ya mana dona ka sandu bulit ketik mantang yaw be open minded kaya kain do to na may yaw basta mabiti dami sila na maski na mabiti amo redo okay odi naturangan ko kumbe kala ko men dona susu ta ke may susu ta men dona matubali ni biti sang ni ronga bali ko na basta ko bala so dona ka una be ba bimbita ka be open minded be understanding pada saya ni era tama ter saya ni bakai kianda saya ni toto bata kianda saya ni toto bata nanda susu sa napanuan dala ko may so ya so na ni bakasalta ki na social media na karni pamaramita sa totoka baka utien don din na
vossa vinaksaranga nida butamia weekend na warong tiku mai ninda sivisia mai tiku na ivata-vatango sadana tiku baka peritania na social media sadona kambimbia na nonda rai minda rai bakarambai levu ela tiku sanangona na pampiak ngona nonda na numa ia siang ni bakakina ia singken balimbali ni siang ni lakobat kena kau binakata medal na kaya nakabatiku na numitokan sen kaya kaya bos tiku babalanya sapa sarcungnya Rarindo talaga nangong sana po sa may bababaran si. Na matang mengko sana po sa mga Tagalog. Tunggay leway kitutungan na program na marami nila tango nakambibina mitulak na flea market mitulibulibul. Iya, totok makawati sa kandi na sarang na kawasya chuk menung leo uklan na wiki mami keri ke babi ni binaka bali wiki ni na muslime na mungona nandun na yawong ko mindor may talan noa dar may bewasi ke may marutaka na bikaw may wasi wiki mami ni kulim na nakake may bulida nakawasya chuk may wiki mami andon ka na numyalong ganga na numu yalon day belat sing kararau na tambe na matini telefon ni mentang kaya pamatal but dasyang tun kila o de chukmay tay sarabi keda tikumay iya sandon din na yalon din na tikubikim ni iya nakangakim sana tukunan na kena bosa makandaw ya never give up keep going. Oke lah, gue rapas sampai ke Panai gitu. Terus sampai butuh kau lagi minum marmita. Kasi to sa nabi wasi tak ngamit to sabi luman nga iya sabi na ko vale ngo to sa nato bengo na tigin ngo na kaya kati ko dua o clan na levo e bungo na biya pa kumbula beira se obia pa bini binaka beira kaya ko biya pa kumbula berto na num korni basu roni bosar nga ba undu berto le libro barong sarchunga bengo ngo sakya ngo na mo Turki na namu ngono mo pas ni babi ni binakakini siya bakong bula berto na namu werna wekam naka. Naka vale marmanita. Peva bultinga venongu korlo manyola wa kime na irai bulu binaka tukai rokavi. Kemni keda na leoni matubani sama tumai binaka vale na bito koni nongu orni bas mai dia mai undu podi munung bula sia ede mona sia tumai tumai gadzarat bula sia na lewu bire ede na we ai viti bura-bura dona kan nongu wa binaka. Andona kau be bartak talngai maramnita. Na bono mai tukinango hawa mai rani tukinango membali tanan rtete bakina nang kumpulan nang erna wekam o sang ni tungango na lo mani bai ni nona lewan kalo tutal tungango ena non rabaka sala kina rtete bakina nang kumpula erna leoni nang kumatu bale o betor nang no binango mo babi ni nakite bikem ni tete bakina nang kumpula ni bakam botio tu tona leoni nang kumatu bale total na kau na bewas ya bi kemni na tumbu-tumbu tampu sakayani dana kau wantinan dinataka nunggu sama mentambi tokango na koko ani loloma koko ani be susu ayo mai tuna kabini kuah ena no to morio boli tu man tamangu kena tina kirtuna leo nino kumato bale na venga kilo kede lako dake lako sombu boy dani bulo lako duruma so turra biteu tuna tamangu kena tinangu karena no boleo ni matu bale Ndona waksalo na be bito toka se na babi binaka sala patinga bat kena waksalo ngo ni lomani ke mami na lube muni etiko tu waliona ka black sheep do adana toka ya babi binaka taka na nonrelon tina tu mena tamago kena tinagu nonrolo matu ndonga na karuntu wasetonga mayam nambula ni karakalo sarin menda bitu kinango Asa ko ndona tatao bembit taltingana sala pati kenu babi binaka ni lomani ke mami na lube muni baleta sega talindu anas ena koti ke mami ke nani sa ke muni ngana tame ke mami tinai ke mami kirna ke muni nangasi rati na lomni matu bale iya mai leu sa tigna no go wasa ke mama dala maramita isa sa ko kenu babi binaka sabi nako vale sara Jeki na nomu Suleman na nomu ngona ni ko rong binaka na nomu baka madala kema mitali taksara nga baka lebu kema mikila ni rona nomu tumbu rona dingoma na nomu ni baka madala na rong binaka ni beka wasea na nomu baka binaka taka na non robe susu na beka baka madala takmeya na nomu ngali USP tukuna takimai obesisi baka nilai para taksara ngaya na nomu na tuba kini no mumbula kini no mure mo tukuna ba dondon na be ka so tava ia kima minuta ka tu
ni nandrendreo sa tabe na numudure ni USB re na tos chukuna nung bisnis ni sana uti na tu matengo na re na resu talbeka do talbeka na tamban ni buli mena bakan deta kana nung tamban ni buli sa bisnis wala ko ti Amen. Yes, amen. O sa tingko mangori buniway. O tingko masaranyo na les tali buli na kaya nang unang dondo. Bawat yan na kayo dondo may bawati. Dondo ko kayo na mo sa kanya. Kami ko buli no ni Sana ngono sana rendre sa tava sana kali tao main da bulikina na matin katumba ni buli na siya nganito song raw na tandola tunga sa kebonga kenda na kena ngono dono ngonyo sa main doni na numro takakabatikina rere kana lawa mo romita katakabat rere na kena ngono go sa isong beka ni masumbe ni maramati na muni mendo me toka rabiti ko meron di bakabatukan ang beka na nona tatandra utia sana dito sa beka na nomu mati di katu mamita dolo may meron ni lore na nomu tatandra talaga totoo ko makot sa nakabalim saro maratak sar balim na dormi bitalan noa ke mami maraw kede na leon ni koro ver kede na bewa kan menay rai kem sava kumbula sar chukan bikim ni kede na semati kumai kem ni na semati ko bakanda na sana lo may viti angon na vulati ko kilo may viti kem maraw taksar ni ngol may do na ngol marama ni nay rai may ngol may wasea nanon na tukutuku rong binaka tukutuku rong binaka na nomu may wasya na nomu tiko boleh na flea market kan balbale wikem ni na tiko may balangi lewo na ngonan do takasonos to to songo ke bakara be bitar tarmay tukun talmanda na nomu na ben telefoni se na nomu Facebook page se na ngon salda mer bitar taray ken meroten wikem ni nita andon binakubali maramita kimi na rin message nga may binanong page na the journey na kena logo mbeka na kau velatay o the tea o chasa gida jen kasi kami rin ni girimay na area code DVT na 679 ono bitu viwa walu sai batolu 5 bitu walu bitu wanto talia na ono bitu viwa walu sai batolu 5 bitu walu bitu don binaka ya satu ko na may o kete na ngon salmoni bitar tari kini bikeda na chuki balangi na buku ni wota ni yau bakabiti na imbe na masi na bika keda nganda binakata ke baka ni ngole na na Facebook page ni na sarava so na na video sa barata chuki no kwen na bi yaya so bakabiti na kene talo no makawa na kene baka ngataki men darami baka da men biu me kene biu na ngonta binaka baka lebu na no mubi baka tabuli chuki baya na namba dengan telefoni walu sebatolo 5 bitu walu bitu walu sebatolo 5 bitu walu bitu na area code ngai biti na ono bitu diwa 679 sa toto kasar sa narasa nga biraya mera la siama yan bikim total na kao ni bitu kuna ni berni may oti na nontor bitalan no Isa, total mo nung nakanggoy maram ni tama, babi ni nakabikim ni, babi ni nakatagil na bikim ni to siya matumay na nagu page, manatig-tig mo, so nang ano, so do, ko namin ay, sir, rumpe ko sana, nung matik nyo, lili, ni ka, matakabuti ko, babi ni naka, nung nito kang buti ko, renew yung wasya to na kilakali lang tubiyaw, nung ni isang ni radio sombo, ni Willie Kiyaw nga, may totoo patikili nga, binakabali, kalip nung babi ni naka, wag nakalabi nung bumbu, sarati kumay, bumbu, mele, binakabali, bumbu. Kaya kaya kami nito bisa matumay. Bawa pinagtalabi kami do wasa matatatakyaw. Bukayaw saramo do koko kina bukayaw mo buli mo babi naktakyaw. Tortalan mo na mo babi naktaki kami. Batik kay tamago sarsartik menerek ya batik kay nawating ko lang mani. Mani sila di. Sa klaro ngunong ko sar nga mo ko ke kabarong ti kumay na mona libo-libong ko ke saba kang bulit ko yan binaka pa libo na nung nindo bito ko ti ko menom do na na non do bin karabiti ko na bulbul ta ke na flea market ni ka ko ni ngole ta mo ni ngole na non na taga ni beba na the journey se na no mo ni bakarong men bi bakarong buka bito na kaloko na barong buko nindo live kina do 9:30 beba mani diwa.
Oh, bima mani diona bima rombuka ni kaku ni ngule dhamu ni dosema mai en non tanga ni beba o Jacqueline Kete taringudi en wakarombuka suka en lebutal naka o nina mai bulida en nomuni wakarorong mai en non tanga ni beba kim ni nasema chumai balangi iyo na 679-803-5787 ya na dabu tatale 679-803-5787 and nanona taga ni nga The Journey. Yeah, The Journey nanona ni business ni naroni reida na ibola mata. Isa kita sabang mo chika ni may Hawaii ni taga ni dono ngono ngande di kinibiti andor nga yando nga bioloti sem biolon roni moli na flea market ya no ni taga dono singa mo ngande tal nga may Hawaii muni may satu batkir na turang maram ni Hawaii erdo tali nga erdo kesa kuariti ngoi ke kata saban ni binaka di bikim ni neta salong sartian sabi na ko vale maram nita na ko vale binaka lalam sar vale bina bani ni binaka na nomro bisnis sabi na ko vale mo ade naka mo demanda Isa, nakawalew. Isa, bikim ni nasar-sar chukumay, besi buru-bura, may Amerika, Australia, na bibunokede, o nitaka ni Itali-taka na ni Rome Vital Notico, kay Jacqueline Kete Taringudi, na marama ni Lawaki, na iray, may lomay viti, basu i yasawa, undu. Babi ni binaksar chukun na bakalew, bakawati, onoy law, na yasana o law. Naka bakalew sara to sa baka mo dito kaya ni mo demanda naka